thir tu lengai thatu te chibai ka buk chu tuntuma chuan Indian football a mizo record bon zual ngai thak na hun ilo na yang pakhatna Indian Super League history captain am ben threng theinau pangber apuya sangni somni tanga somni pakhat season khan apui hian goa nen 1-1 a anin netok tumin North East United captain am ben a hrenga Indian Super League history captain am ben threng theinau pangber nin hemi tum hian kum somni le ni somni chaw upa alani nge ani ISL lama che that ema wangin Indian national team tan poko thuai ani a sangni somni pakhat mars thla khan oman laka India tan a game masaber a khel bokani lal eng moi ralte apui hi season masa khan hun bagan player of the season athan ani a Kolkata taplun tan a season masabera ISL Shield le ISL Cup te so in season ro pui tak mangani apatni na hian Indian national team tan goal khung theinau pangber Jerry Zirsang hi Indian national team tan goal khung theinau pangber nin sangni pali khan Kuwait laka goal a khunga khati hunlai khan kum som paruk le ni zathum som pakhat chawlu upa ani Indian national team tan voinga chia inlanin goal khat chaw khung ma se record ro pui tak asiama he a record thiron thai che thei takang mo sangni som panga khan lian zola changte chuan SAF championship match a Nepal laka goal a khunga mitam takin Indian national team tan goal khung theinau pangber nin an chua man hiala amaro chu records te enlet ani nuairo mizo wal tho Jerry Zirsang zok chu he record nei tu hi ani thungani hemi chungchang hilen zola changte chuan hetiang hian a soya kumnau pangte ni chunga Indian national team tan goal ka khung thei kharo pui ka ti a record ka siam ti lampo ka ngai to lova min record siamani min ti khan kalom a amaro chu atnuairo u Jerry azok he record nei tu ani ti ka hrele ta a thinlung takin kalom pui ta zok ani ati khati hunlai khan lian zola changte hi kum som paria chawlo pa ani a Indian national team tan goal khung thei no pan lama pahnina ani pathumna hian Indian Super League games a khelking theinau pang zual panga a mizo pali lai an langa mizoram tan chuan in chuan pui thamani pakhatna hian lal eng moi ralte apuya ani a mohun bagan player ani a kumsomni pali thlathum le nilio pa ani khan ISL games a khelking to ni apanina hian Jerry lalrin zuala ani a Goa defender ani a kumsomni pali thanga le ni som pali upa ani khan Indian Super League games a khelking to ni apathumna hian nalian zora changte tuna Mumbai City captain ani a kumsomni le panga thlathum le niruko pa ani khan ISL games a khel to ni apalina hian Anirudh Thapa ani a Dehradun lamami ani a tuna Mohun Bagan tan khelmek ani a kumsomni panga thlakua le ni som pasari upa ani khan Indian Super League games a khel to ni apanga na hian Jerry moi mingthanga ani a Odisha player lui tuna East Bengal tana khelmek ani a kumsomni panga thlasom pakhat le niriat chaw upa ani khan Indian Super League games a khelve to ni palina Mizoram hi India state am hring omzat azira tun din huna ISL player tho nember kanni Kanchanam state Manipur atang hian tun din huna Indian Super League khel player somruk ngot mai an oma Mizoram atang hian player somli pakhat an omve bokani amaro chu Manipur le Mizoram population mihring omzat thi ain thau maya Manipur a hian tun din huna mihring nuai somthum pathum vel omangai anni a Mizoram a hian mihring nuai som pathum chhovel nia ngai kan ni bokani chumi zia chu keini aya alet ni le achen vevel dein Manipur lam hi an tam zok tina ni a state khat atanga player thon chua tam konga chuan Manipur kan phak lova amaro chu amihring zat azira player thon chua konga ro ISL amizote kan sang berani tin Manipur a hian zona thak tam tak anom ve boka chuta tang chuan professional footballer engemaw zat anom ve ni ti kha kan hriat tel a thawme pangada Mumbai City tana goal khung tamber lianzola changte la lianzola changte Mumbai City tana goal khung tamber nin goal somli zet mai a khung to a kan mizo forward ti sang ni somni pani June thatang khan Mumbai City tan ain lan chana tuna hin game za som pathum lai hetlap tan hian a khel to a season masa sang ni somni pali tang somni panga atang khan team captain a ruat ani nge bokani lianzola hen season kalmeka Mumbai City tan league game thuma ain lan to a
goal ni khung to in Kerala Blasters le North East United telaka ani a team te anat lom pui lova point khuwa lo chhuwa theina tangin point sari a lo chhuwa pui to bokani a taima a game fight po tha goal le assist ni se thok chuak thei boka hruai tu ni atlin thin khop mai parukna Chennai FC tana goal khung tamber JJL pek hlua mizo legend JJL pek hlua hi Chennai FC tana goal khung tamber niin game somsari pasari ainlan atangin goal somni panga akhungani mizo sniper hian Chennai tan kumni chuang ainlana fans tengai nat le lomber te zinga meni amaro chu van duaina na men lo atoka akhu phliama dam hlei theilo wangin sangni somni pathum khan kum somthum pahni mi nin inkhel achalsan angai phata ni tin kan soi kai zo du chu puje jelal pek thlu hi India tan game somnga paruk inlanin goal somni pathum akhunga ramtana goal khung tamlama palina nin hengmi pathum te chia hi aphak lo ani Sunil Chhetri goal somkwa panga game za somnga pasari IM Vijayan goal somni pakua game somsari pahni Bhaichung Bhutia goal somni pasari game somriat palite anni pasarina Indian Super League Indian player transfer fito zual somzinga voini lang thei lal eng moi ralte apui hi ISL Indian player transfer fito zual somzinga atumni zet mai alanga top 6 sale top 8 ate ani sangni somni pakhata North East United atanga Mumbai City zom khan Mumbai City lamchuan a transfer fee nuai za somruk zet mai anin senga sangni somni palia Mumbai City atanga Mohan Bagan azom khan a transfer fee Mohan Bagan lamchuan nuai zani lai mai anin seng he bokani Indian Super League history Indian player transfer fito berchu Jackson Singh nin sangni somni palia Kerala Blasters atanga East Bengal azom khan amana Kolkata club lamchuan nuai zathum somthum lai mai anin sengani pariatna Indian player thluzual somzinga mizo pahni transfer market tarlan danin tun din huna Indian football player thluzual somzinga Mohan Bagan star apuyale Mumbai City captain lalian zuala changte te an langa player pani te hlutna hi nuai zani somni ve nia chut chu anin tun din huna Indian player zinga hluber.tu ten ni Indian player zinga hluber chu Ryan Williams nin Bengaluru Star hlutna hi nuai zani somli nia chut chu ani Ryan Williams si Australia piang ani amaro chu nikum sangni somni panga November thla tang khan India khole tuini na anei tanani pakwana hei hi atop na ber ni boxe Sporting Club Delhi tana gol khung masaber Augustine Lalrochana hi Sporting Club Delhi tana gol khung masaber ani mizo tangwal hi alom pui om hleni Sporting Club Delhi hi ma chuan Hyderabad FC tia kan hriat thin kha ani ti chuan tun season atangin Hyderabad FC ni to lovin Sporting Club Delhi tia official taka mingi thak danglam ani to ni tin aning khorna mun po Hyderabad atangin Delhi lama son phei ani to boka chu wangin hetlapina ming thar aput nuwa an goal masaber an official match goal masaber hi mizo tlangwal Augustine Lalrochana khung ani a goal kha class boka goal poi mol chin chiat lak tak nin hetlap history chuang reng to turani